بناوی مجلس آجن یه پارتیا یکتیا دموکراتیک پیدا ایرو ام پانل خال دار دخینم به درشمایا سوریا تی گوهرتن و ما فیجن ده پروانی و دستوری دا جهد گرم ام خیراتنا حمی حوالا دکن سازی مالبات شهیدا کسویت المستقل بردفک پارتیان سیاسی هر وها میوان کو حمی کو ایرو بشدار بینن جبو و پانله ام دقاق حوالا بد خینن دقاق رزگرتن جبو جنگو شهید روحانه ما فیجن ده پروانی دا ده ملی پاراستن دا ده ملی دستوری دا ملی حقوقی دا جبوکو ام برواکی سوریا کی وگوهر دارن ام بروی چارسری کی گیشتی دارن پیویست رول جن ده سوریا پیشاروج دا مسوگر ببه ده ملی دستوری دا ملی پاراستن دا و هر وها ده حمی درفتن کو ده گوهرتنت سوریه دا چه دبه؟ لبه ولین ارامن دبونا ام لسرنا به مجلس الجن آپارتیای کتیا دموکراتیک بخیر هاتنا و حمیت کن هر وها سلاف و حسکرینین خوا جهر جبکی ایرو الفر آماده بویه جبر حمو جنینیه کو ایرو الفر آماده بونا ده دسپیکا شورشه حتی آنها برولو مسیون گرابونا دواري جواكي دبا سياسي دبا دبلوماسي دبا عسكري دبا مروفي دبا وهروها دملي راكاندني دا دملي ديسي دا جبر اف حموتي كوشين بهبر هاتن جمهف واف دسكرتي ايرو روجاباي كردستاني متكاري واب دس بخن هروها شورشا مني جن روجابايا قبنا بجن هات ناصرون ولقشتي جهاني بلابو جبر وين امو حمية استافتن جنين قلبن حاضرن وبصلان جنين يكو إيرو لدربة جيتي كوشينيتكن تشبرين شرق جيتي كوشينيتكن زندانة جيتي كوشينيتكن ام تبيواجوك قلك هستياري ديروكي ام دسوري دي درباستبن بيواجوك بوهرتن وفقهرتن السيستمي دقلك جارادا دقلك سمينة رفضة دقلك بانين رفضة مدقوت يعني ما دسكفتي راست بدس خستن لأف دسكفتي أن شوات كارت فيش روجا سوري دم سوغر بكن جبار دقلك بواجوي ديروكي دم درفت ججنار جيجلار التين وأموا كليا بنابتكن كليين آزاديين أو كليين بودما بالاتي دجباكي دجي دبن قل وجن خبري خستن دكن أم جن دستپیکا شورش حتی انها ام بجن ام سوریا دموکراتیک خوازن جبر ام آزادیه باورن ام دموکراتیه باورن هگر سوریا دموکراتیک به بگمان و ما فی جن جیتی به هبه دما ام بجن برا سوریا پرنند به یک جن دی اساسی ادنا واجباتی به جن جبر به هگر سوریا پرنند به بگمان و هبونا جن جیتی به هبه ام بجن و بجن برا سوريا تشاركي بأبا كرن برا حد كس بجدار بده هكا إيرو سوريا كرن هات أبا كرن بيك ومان أبي شيء كاري بما في جن بباريزن ليه راستي وقو تحمل بواجوين جيرو كيدا حتى خطة تكوشيني خطة هشمندية أم بيجن أزدان برستيا وحرتم تخازفر فوق فرز بكن إيرو جاردن أم جيفينا جيان دكن ليه دستپیکا شورشی حتی انها ام حمجی مباورین مزنتی کوشین کر و مبیرادایت مزنتی کوشین کر او ایمان او باوری هیچ گو ایرو ام دستکفتین مزن بدست بخن و ایرو جی ام گهان و آستا امی چاوات کاری بن با دستکفتیا مسوگر بکن ام بخوا باورن و ام برخستنا خوشی باورن هگه ایرو جارگ ده بوی ایرادین وبفي إصرارا بود دست فيك شورشي بالمدس فيكر
ئەمێت کاری من با دەستکەفتیان خۆشی بپارێزن ji ber rastî şoreşa menî jin şoreşa menî rojava li seranserî cîhanê belav bûn destkeftiyên me sentezên yek û me di vê şoreşê de wek nimûneyên nûjen me pêş xistin gelek bûn sîstemên hevserokatî bûn ku îro dinya alem behsa sîstem kînû dirê vebiriyê di sîstema jûr û zam çawa dikarin hevlorî bibin hêzên parastina jin yek xejê yek û destûra parastina jin îro di vir didanîn û li cîhanê hemî belav bûn her wiha bejdarbûna jê di siyasî di diplomasî gelek deriyên yek û girtî bûn jin ji nû de vekirin gelek hîşmendiyên yek û bi sedê sala li ser jin hatibûn ferskirin jin qebûl nekir beranberî wê tewrê xwedanî û sîstem kînû da avakirin ew zemîn û têkoşînên şoreşên de jî ji ber bîngehek xurt xist bîngehek xort ji bo li serê avabûne bawer kir û ji bo wê jî me têkoşînên cuda cuda bi hemû şêwazan jî me têkoşîn kir em carek din vir carek din jî birkevin em li xwedî têkoşîna jinî ya ku bi dehan hevalên şehîd di vê xetê de em bangewaziyê dikin li hemû rêxistinên jin di Sûriya de got di zûterîn dem de em daxwazên xwe em heme gerek li ser asla Sûrî bêncem hev helwestên xwe bixin yek daxwazên xwe ji vê hikûmeta ve guhêz dabîn ji ber şoreşa jin û misûlgerkirina wê di pêşeroja Sûrî de wê bibirhêvî ji bo hemû jinên azadîpas wê